Biraz Ekrem Berekat hevserike yekitiya ragandana azad laqamışlo îro tu cizanî ku roja azadiya ragahandinê li seransar cîhanê serî da ez li te û hemî hevkarên te vê rojê pîroz dikim û dixwazim hûn di şartên dijwar de kar dikin Sûriye ve 6 sala di nav şer daye welatekê bûye qada şer tu ser vê rojê û taybetî şert û mercên ku hûn tê de kar dikin dixwazim çi bêjî di destpêka hepêvîra me de بله دەستپێک ڕۆژە ڕۆژنامەگەریە جیهانê em li hemû li te û li hemî rojnamegerên azadiyê li cîhanê kar dikin pîroz dikin di heman demê de li hemî hevalên me rojnamevan ku qadên şer de qadên şoreşê de kar dikin ji bo rastiya şoreşê heqîqeta vê şoreşê biraya giştî re parve dikin em pîroz dikin بله ev qada çapamaniyê di hundirê Rojavayê Kurdistan de nêzî 5-6 sala wek em karin bigirin dest karo xebatê xwe di hundirê Rojava de destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistan de dameşandin wek qadeke çapamaniyê alavên teknîkiyên herî kêm bi kêm imkanat kêm derfet karîbû bibe bersiva vê civaka Rojavayê Kurdistan bersiva şoreşa Rojavayê Kurdistan رغمی اوقات زور و زحمتین کو راگهاندن را درباز دبی راگهاندن آزاد روجاوی کردستان درباز دبی اما کاریبون ببن برسف جوی جواکیره لما خابن راگهاندن روجاوی کردستان راستی گلک آستانگیاتی کرن بگشتش خوا ام بیجن سال نینه کو راگهاندنا آزاد روزنامه‌وان روزنامه کردستان بدل ندن بدل کو بدلن و راستی دما شوپاندنا بویره حتی نهاجی ام بیجن دهندروی روزنامه کردستان دو 5 سالین داویده نزی 25-26 روزنامه‌وان شهید کتنه د سال 2016 ده حد 2017 ده نه 8 حوالین می روزنامه‌وان شهید کتن سه جوانا دما شوپاندنا شرن همبری چتین داعش شهید کتن پنج دیجی دو حرم الشهبه دما د ایریشن دولت ترک سر حرم الشهبه شهید کتن اوجی شهید ایلول نهلات و شهید رستم چیلو بو ایشن دولت ترکیه هری داویل سر الان قراچو د 25 نیسان ده سه رهوالن ما شهید کتن رهوال حقی رهوال روان رهوال شیلان د انجام ایشن دولت ترک ده سروی حرم هاتن شهید کردن باشه biraz bereket ev tu basa se ketkarın medyaydı ki le ev xal zede peş neket de bira giştiye cihani de ku yani rojnamavan jiyana xa destan baber dikim hinek dezgehin ragahandin eşi hatı bunu armanç kırın hinek doxasim tu rom biki o çima ev xal zede peş neketiye بله راست اشخوا ایریشن دولت ترک سر چاپامانیا روجاوای کردستان دستپیکا شورشی حتی روژه ایرو بینا بر دوام دیگه یعنی چه قاپات کرنا سازیا چه سانسور کرنا مالپارا چه اجانسا رش کرنا اکران تلفزیونا هری داویش خو ایریشه کی پر دجوار سر قادا چاپامانیا روجاوا کردستان کرد د 25 نیسان ده رادیو روجاوا اف ام یاکو هریمیه وشان بزمانی کردی دیگه hatta hedef girtin de anjam ediş xab tamamı radyo hatta ruxandın se xabatkarın ve şehit ketin 11 xabatkarın ve brindar ketin daman da mede erişi 27 Nisan erişi radyo Afrin FM kir gelek ana ve abahiye ve hilvaşandın erişi چرا تیوی کر الباجار شنگال شب تمامی او جهات رو خواندن اما اف ایریشن دولت ترک مخابن بدنگی که قادن ابن توی و هیا بطایبت سازین چپامنیه حتی نه چما بدنگن امجی نزانن گوری ام و خطاب دگرن گوری ام دخوازن دیالوگ آواب کن واسازی رجبر اف قاده که چپامنیه قاده که کو روزنامه‌وان دخوازن اوجیل مافی خود گرند هندروی کو کس خودی لوادر کوي یعنی هم جیوا کی کارا گنازات حتی اصلا هری داویم کار امکانات و درفت دیدن اما اف ایریشن دولت ترک برن آستانگ همبری پیشخستنا راگاندنه کی
اف بيدنگي جي ام سدمي نزل نهم ام حمي گلو سازياجي دو علیه و داش هناك دبکو کمایی هبن یعنی هناك رخنه هرن کو کردین سوریه دقالو که خدانه نکانو خارج جهان را وکن و پر زمان عربی بکارتینن لما پیوندی قد بن يعني دوی وارد هناك رخنه هنا راست رخنه منو هبون ده هر دو سالین شورشی سال اول دویسی اما و سالین داوی پر راگهاندنا روجاوی کردستان پیش کرد یعنی وک ام بیجن گلک اجانس گلک تلفزیون بسی چار زمانه کردی عربی انگلیزی فرانسی اسپانی دوشینن يعني شقد ويم لدا قوري او رخنين جمرة هاتن ما او رخنه جي برچاف گرتن مب بواسا زيارة جي نقاش کرتی کلی کر افنا يعني چا ام دخوازن يعني ام va پرزگریکن کو آن اف رخنه کو تین ام va رخنه حمیه برچاف را دیگرن و ام حمیز دیکن و ام دخوازن va آستانگی هیجی ام چاره سر بکن لمخابن قادة أوروبية يعني وك دولة أوروبية كو بديمقراطية تينا الناس كرن حتى نهم مخابن يعني بيدنجيك هيا شخوش ملي روجنا مافاني ما فاجي يروجي تشالاكي اكمل دار خست ما قلت شما بيدنجن قالوا دنجي من سر چبو فلك دخازو ويج بيني جمالا باس بكي ایروجی خواهک روزا مگرین جهانی ما دخواست دوی روزی ده ما خواست ام شهیدی خواب بینن یعنی روجاوای کردستان ده وقت مگوده تا 8 شهید هبون الباکور کردستان 9 شهید بون الباشور کردستان 7 شهید بون اف شهیدن روجاوای کردستان و باکور کردستان و باشور کردستان ما خواست ام قاضا چپامنی بدن ناس کرن بیجن اف قاس ده ساله که ده اف قاس شهید مدانه قالوا ما من باش شهيدا نابينن اف شهيدين كو جبوير حقيقة جبوير راستية بجينا رايا قشتي شهيد كتنا قالوا حتى هات شماون بيدنجن برانيا واناجي بدست حكومتها اكابي هاتنا شهيد كرن يعني وكم قلت بينج يعني دنافبرا سيما هذا بينج هفالين مير روجنموان بدست اكابي هاتن شهيد كرن يعني gerek avji bedeng nemene şkoma avji davet kirin em دریا ورجی ام جاره که دیبان دکن با سازین ناونتوی روزنامه‌وانین بیچی نور سازین پاراستنا روزنامه‌گری کوورن روزاوای کردستان بجعو خو ببینن روشا روزنامه‌گری هندور روزاوای کردستان ده چاویا و چاوا درفت هنه کارن کار بکن یعنی ام گلک جاره ما دعوت کرنا ام دخوازن ورن اوجی راستی کی پر جاران ش گرتیبونا سینور وکی آستنگه ام دبیسن نه سینور و بویا گلو هاتون چی این چه بویا راست سینور شخوا د انجام پولیتیکاین AKP da PDK'de Sinor Rojavay Kurdistan tamamı hatine girtin. Ha şu anda ki BBC dixwaze derbasî Rojavay Kurdistan bibe ama Sinor hat Milli Parti Demokratik Kurdistan ne hele derbas bibin. Hin vele bu avastengî hene yani te bangabazî kir loma mixwaz bizarim gelo ev derfet şebiye ku hatin çîn şebe loma piskir. Sinor jmile Türkiye ve kumun zanış hoş roja rojve girtiye pişti ku alanı ser alanın rojava Bakur Suriye ye ser Sinor hemi hat rozgar kirin Sinor cihatna kapat kirin daman demeda divar cihat ava kirin limele didaji Parti Demokratik Kurdistan şu hatan haji Sinor hemberi rojnamavana girtiye am havuldanê me hene ku em dîsa rojnamavana derbasî vir bikin em vê rewşa Rojavayê Kurdistan bibînin yani niham ez dixwazim tiştekî bêjin niha divê dema niha da ku operasyoneke herî mezin hêzin Sûriya Demokratîk hemberî çeteyên Daeş pêktênin ku niha bêjin heme bêje temamî bajarê Tab karin bêjin hatiye rizgarkirin bajarê Reqa bixwe dûrpêçê de ye ama astengî hemberî ku rojnamavanên biyanî rojnamavanên cîhanê werin vê berxwedana gel bibînin vê va hêza bibînin hêzên tehaluf bibînin ku çawa va alana em rizgar dikin Sinor hemî hatine girtin di heman demê de dixwaze dewleta Tirkî jî xwe bi hevkariya Eutelsatê dixwaze sê ekranên televîzyonên ku dibûne dengê şoreşa Rojavayê Kurdistan wek Ronahî TV, Sterk TV, News Kanal yê ku şoreşa Rojavayê Kurdistan biraya giştî re parve dikin dixwaze wa kanala jî ekranê wana reş bike. Baş biraz Ekrem Berekat em pir spasiyete dikin ji bo wan nirxandirîn te.
سرچاوه سپاس دکن